Peti ni nong pej perlok kena jaga kerteng kena jaga ke Shillong Peti. Shillong Peti. Halo perlok kumno kilong baro te kublai shibuni pi baro wan kena ke channel jongi ki bawan thamai bat ki ba ki subscriber berim jong ngaru kublai pi baro te perlok jot pej mentangin nyale sya sor ani alam doktor ya i lok jonga te ngan sabdi i pi ke sor shene bat pin sayo ru ban yo i ngan sabdi i pi hakane la pi pej hadu pekut kene ke video pin sayo i bat ke sor shene po asam te no pej kene ke vlog hadu pekut bat enjoy pej condition ka lenti shene po asam kumne amde baro kisnong tangga kani katu kisnong namar bangi sa sya nong gendong teh pej kisnong jongi katun stai bat haban yai kejat kumne saya perlu ngapen EP kumbangaju pen EP haman lagi video jong ngape kine ki jaka forest department da kum pio i kine ki deng ki bala thung daka forest sarkar forest department te pe ki deng pin yo hangne ki prepare kumne ken perlu kajing im jong ni sine nang gendong ki penar khasi pe kine ka gate jong ka forest department kumno condition wan clear telepen kut lepen chat ya ka ha kamu yo ba sekan ni atu te ini te sengek kana te dapoi sini ti ka pai pihak i perlok te kelenti kesurok ke skim thmai ke bai ke sarkar yangi nen katu kan isnem tangiru ngela khamsuk ban jet lenti namar lawan poi kita ka surok sa jan snong jongi menswa kane ke skim kane surok ka sarkar kala ai nang ne tang ba don kani katu ki problem tela kila cross nang test te direct kimpen phai nang ne tepek kita ke surok kabawan ka kabaya sobat ka surok Mizoram nang tai te kipen sengya ya ki jingtre te don kan ka ki isu ku mangas ngap te don kan haden ka tu kan isnya te kin sa pentre biang ya te ke surok te pe pio i haden ka tu kan isnem te ngila ha sha rusnang jongi hin poi ka surok te haden kan ni ka tu por bangila ya ki jat te ngila poi shene baik kena kepung ki dok khar dok khar pung dok kha ki dok khar hey pung dok kha ki dok dikhar amde ki dok khar te kala rengat te pio i kepung dok kha ki dikhar kala rengat te itna dha ka jaka oh payo tayo ngilayo i we upsen ap ngan pen EP hampe hapo pung ap yang nyara ap ngan pen EP upsen pio ini em ngan pen zoom pe do mo pesen do ne oh ke oh mdeps gerpesa ay panyo kemai pada pesala mosi pej kini ki mesi bapli kinlej bam shklau pej ha bapli kini ki mesi krei kho te pej ha kapor slap condition ka lenti singi
cũng nè pek nhiều phi ấy pek hàng này non sẽ có bị cái pung cái bé धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना ते perlok khadu khadwa ngila poi ha chaka ap kali pai kitai pengen sim kali nang ne in late direct sha silchar chasor te perlok inang syong ap kali hang ne andawan ke auto te ngin sim auto nang ne bat ngin late sha sor pai ke auto saya ingin lihat dengan auto. Itu nani? Oh, punjit phone korir. Jadi parbai ni punjit dah phone. Nah, orang kharap naik. Jagat-jagat mana pisla se. Pahar ye pani koi. Pahar ye to pani pisla naik. Ke auto. Don sit. Habis mesti foto. No. Ini auto. Sengnya re. Private the ku ong. Biar ke sengnya kan. Dah ki ong pada pasangnya bukan. Ki yang bestu pos ini nong kata inci. Dah nulai nong ne, sebab koi tahu. পুঞ্জি দিকে পুঞ্জি মানুষ দিকে এখন দেরি আসে তো হ্যাঁ আগে cari pa ngopi ya ya koi aro ase milik no hah Tuh yang ngalah itu. Aro bahasa ibu nih, solo. Aro sih. गाड़ो को पार कर दिया रहा Dah sola. Oh, ini sih. Sola kalau tinggal tinggal. Siap sih. Betul nalat. Oh nalat. Teh perlu ngalah di pai kebaik kali ini teh. Satu karwa ngalah poi ha yau. Tenang nengin sim kali biang in late direct sha sorsil car manut. Yalam doktor ini lok nang teh. Iya. Kene ke yau jong ni. Entah regas ni yau teh. Teh perlu nang nengan sim kali ngin late direct sha silcar. Teh pek kene ke belak bedebukut mo. Ngan kini itu. चलो होता था देरी नहीं थे kita orang आमी जाइtam ना निके बाल बड़ा उड़ा बाल आमी माती तम लड़ा तुन बाल जो मांगना सुधा ये लगी तो रानी गाड़ी आज से ये लगने दे बहुत ज्यादा कोईटा भी लाइनो हां तीन टा को kak देरी कैसे Mày ta cắt đuôi nhọn rồi ha. तो रनियो पा ada cepat je tu no Quỳnh này nó làm nhiều. deh Yang nhiều xong không biết đầu tiên đặt lên lại cái sổ. oh baik pak bedeng ni Ya, Pak penting ni. Itu udah pakai sih. Nanti sih. kena ke gate ke pihak yang ne pelok pecor kena ke de ke Assam University gate
nang do phila ban rung spok Assam University. Kumta pelok bejor kena ke gate ke pihak yang ne kena gede ke gate Bandung Jepo ke Silchar Medical College Hospital. Sat nama. Oh, Kak. Okay. Baik ke dheng kali yang ni ngisap blok. Kita perlu kadukan wangnya lah pui hospital. Baik. Baik, kita ke hospital dengan sepani pish kemat mo. Kena kedai ke hospital. Kamu no, Nadem? Hah? Kita perlu ngiladi pen i doktor. Kena ke prescription ngilad tet dawai. Baik ke hospital. Pulau ko to Blake. Pulau tiris, gorda tiris. Pulau তো চানার মশলা আছে, পকোড়া আছে, চাটনি আছে, পাপড় আছে, সব। Pulau di lau mare. Hai bangko. Pulau dulu tadi lau. Tak lau. Kita perlu kejar misong bam pulau ini. Tepik pelok dari pulau. Baik, bang kontennya membalik ko salak habuk dari TV kan. Nang ba bener-benernya ini kan ba keluar bang. Baik, perlu kena ke point, badannya don ke park. Baik. Peti ni nong, baik perlu kena jaga, kerteng kena jaga ke Silong Peti. Silong Peti. Tementang nang don hang ha Silong Peti. Angin Leisha Mission Compound. Nang ket kuai hang ni ngan bam kuai. Sampai ketai ke Presbyterian Church of Mission Compound pai ketai. Ngan ngin lek hang tai ngan peni fish pok mah. Dia perlu ngilapoi hang ni ha Mission Compound. Mission Compound. Am lagi. Ying mana? Kena ying mana? Presbyterian Church Silchar. Bat nang na. Kal punya baik lek na. Setiap abi buru na bro ana. Hei. Temne pat ujong penar yang dia jong baik. Presbyterian Mission Compound penar. Hormi ini, pioi. Dah ni ropi lak mansa, lada piwan Indonesia Silchar, lada pim, ayok jaka mansa. Dah ingin lek saya, ayok jong meju.
Nak menjuruk don. Tap ngat ni pe. Buat mai jong ni penar form ini. Sip ni presbyterian. Baik. Buat mai building mai. Pai berim ne mai. Oh. Bukan ada building tadi. Ada. Pelak ngim yo room. Ngim yo room. Don room la full. Baro. Ingin lek sino ingin lek persyang lek pan ha. Tay jong penar. Wah. Ingin ngim yo na em. Lek persyang man pan siung penar. Ya. Ya ingin lek hang na. Don na em. Jakasa. Baik. Baik kum ni. Ni room don na em tip. Sino manager ni don. Sino yang murah? Kurang nama Kermen. Kermen bertujuh. Hah? Tiang, ini bathroom. Ish. Oh, piyu. Kermen. Sino me? Oh, ini si biak na. Oi. Apa room? Ini Umi nang lak report ni nang live story. Tu pergi mah. Pergi. Ini. Oh, orang rau lock di mana? Angkai. Oh. Bisa tem hadin no? Hadin no, hai. Tahu. Sabi. Sige di bay. Tengi layok room perlok pek ne room. Nampen EP no condition support. Oh, pek kum ne condition support room. Kamu ni. Dah? Kamu. Yang kali kan no. Ni you need double bed. Double bed yang so. Sini si biar keli mah. Double bed tunang kan duduk. Ya suspan. Sospa. Orang single. Single tempelan. Hah? Yang mana kenawan single mah? Ông muốn mà, bây giờ single đấy. Tắt to. Mana kenawan mah? Ngon. Sospa. Double bed hang ne. Sun spa. Te utu manager UI diskan ong ini South Spa hengka. Te naong i ula de ladon ki single te kambes kamduna ka bai room ro lai spa nangka single. Te uang ya enga oi lada don dengan sepentip ya pi hadin. Unai ini du single bed kam duna ka bai siu lai spa nangka. Kap ngani tu ipi baleng isa hangne namar ke report jong ilok jonga kan sami sambeje sambeje dan met te sambeje te kan don jing ingi ban lek phai yang sing namar jengai pelat ing jong ni te sambeje kan ladengi mi nang ne ngin lek phai yang sinong kan simpor ingi hadu arta ladengi mi nang ne sambeje riu niau dan niau je yo iknu kalenti sini condition kunti kabade cha po flau ka nang kendong sambeje mereka tahu ni kapan sang nenta simen la shai ni lek phai yang sing te ka we nga ko abanong ipi baro ki perlo bojor ki bade na Meghalaya ki ko aban wan kai sine po Assam Silchar ada ki wan kai sine te pila ban sang ne mission kampong lebih om yaki auto kita lewat auto lek yelam insya mission kampong kinwan yelam yang ne direct mission kampong bakin yelam sang ne yelam buk dekit tiau tak tiau yelam buk ang ne inde tasis ni yelam buk tak tiau te bisa sune but enjoy pet kai sune ki jaka ki don sune isnong kumta blog bojor ngan pukut kena ke blog tang ne kin kita ilok ngat jangan pukut ya kena ke blog na ngin sai kendua ko ipat blog ngan continue yang kena ke blog lah sai okay
Bye bye. Dan teman-teman channel jongnya ban page kemungkinan ki blog kiba interesting kiba internet ki cakash ne ngan pani page ko asam subscribe my channel but like share but kiba blog but kiba yang sem yang ni. Kule shibun kiba ro ban page hadu. Bye bye.